The main tabiri sungbu yumnam anuradha de binay kono na kurumsari. Housing Maroi Bapauda. The Trained Nurses Association of India TNAI Manipur State Branch ke ahanba annual conference pangthokre. Lok Sabha election pangthokpa yaning te habike wakar khongjang changcheng kre. Mental health ge matangda street play sanaba hokre. Loinana sangnariba miyoi mangada Dorpati Mormona Bharatratna Kusanabagi Tharam Pangthokre. How's the Pausan Pizari? Healthcare sector Pagarahan Bada nursing ge Taudangamna Sawi, Nurse Tambagi Changamna Wangna Urabasu, India, the Natana Malangu Aina Nurse Award Pachana Lady Haina, Remski Director Dr. Guru Ariyambam, Sunin Kumar Salmana Pondokre. Wapoma Singasi, the Trained Nurses Association of India, the NAI Amati, Student Nurses Association of India, SNA, Manipur State Branch Sindana Pangthokiba, Anba Annual Conference of the NAI Manipur State Branch 2024. Our nurses, our future, the economic power of care, Haiba, Hiramda Rimski, Jubilee Hall, the Pangthokiba, Thorampa Aduga, Marilena Pondokibani. Taramadada Rimski Director Guru Aribam Sunin Kumar, the NAI Gi President and Tangbi M. Philip Mahege, Director Dr. Elsa Sanatombi, Manipur Nursing Council Get Registered Dr. A. Jamuna, Rimski Chief Nursing Officer and IBM Hall Janimski Nursing Superintendent M. Jibalata Amadi, the NAI Manipur State Branch Secretary T.S. Binodinisu Saduyaki. Taramadugi Manung Channa Ahanba TNAI Lifetime Achievement Award Koiromp Bimola Amadi Lake Drabala Istrambi Ipo Holda Piduna Ikai Kamnabo Utpagaloidana Souvenir Amasu Ponke. Remski Director Dr. Guru Aripam Sunin Kumar Salmana Makatana High Member Lish Sinka Ohum Laidaba Chahi Yankai Shuraba TNAI Gumba Association Ama Labor RC Nursing Ge Oinati Yamna Saktok Saningai Nursing na Lodi Batodangasi COVID-19 Ge Matamda Miamna Khangna Krabani Manipura Nostambage Masangasi Yamna Urabasu Ngasi Manipur Khakta Natana India Ge Maming Laidaba Hospital na Kayada Su Tabak Tautuna Miam Ge Seva Tauri Adubu India Khakta Natana Malangi Oina Nurse Ge Award Padi Yamna Lady India Ge Oina Lisangani Kunmari Fawada Nurse Masing 4.3 million Yohana Panam Tamlibani Aduga WHO Ge Oina 2030 Fawada Nurse Masing Azi 90 billion Yohana Panam Tamlibani Nursing Nasu Ana Lainge Maramda Faganaba Honabada Hena Mating Pangduna Anabasingbo Tamoishengna Minungse Amadi Katokpa Amakaloinana Sevatobi Haiki. Development Goal 3 on health and well-being. WHO, the World Health Organization, estimates that the world will need an additional 9 million nurses. It's close to 1 crore, 90 lakhs nurses by the year 2030. Means by another 5 to 6 years, the additional requirement to get the help for all the major nurses require. You can just imagine the number, 90 lakhs. Ngasi Jiri Development Organization ZDO Jiri Ima Maira Paibi Apunba Lob Jimpal Jiri Apunba Kunai Chakhal Lob JAKCL Amadi United Jiri Youth League UJYL Lob Marina Nahan Sagunchen Namita Jiripamge Durgapur Lampai Kunauda Dukan Mari Bomna Tugai Kiba Duda Jenaba Muishing Pung Kunmarige Manungda Paduna Podok Trabadi Tang Kuntra Ngasi Ayuk Pung Taruktage Tang Kuntra Matoge Ayuki Pung Taruk Pauba Pung Kunmarige Oiba Jiribam District Asida Toten Southdown Lautokani Haina Lautokraba Matung Tabago Aina Taruk Tabadage Ngasi Ayuktage Toten Southdown Hawkray. Toten Southdown Asana Madam Boydaka Jiribam District Asida Mahosagi Punsida Sauna Akaiba Tokre Toten Southdown Asana Madam Boydaka Lambisurukta Gari Singh Janakide Dukan Singh Hanakide Lambisurukta Mikia Janakide Kaitin Singh Su Kaya Pamnakide
थोनिंगदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना लंबिदा ngakseli हाउस फाउबगे ओइनदि पामदबा थौदोकसिंग थोकपगे पाउ लेत्रि डिडी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन JDO गी जनरल सेक्रेटरी आइस प्रियानंदना फोंगदोरकपदा ngasi जिरिपाम डिस्ट्रिक्ट असेदा पुंग कुनमरिगे टोटेंड शट डाउन कौजबगे मरमदे थासगे तंग कुनिपानगे अहिंग नोंग्याइदा दुकानदा बोमना थुगाई खिबदा चेनबा म्यूसिंग फादुना पुथोकपियु हाइजबा अदुदा थबकता ओइना तौरक्तबदगे खोंगा सिल लौरकपनी मखाताबा खोंजंग सिंग चंगसिनबा सेमसादुना लैरे हाइखि पोखाइबगी थौदोगदा चेनरिबा मियोदु फाननबा पिजाकिबा मतम अदुमुकी मनुंगदा करिगुंबा हारिबा मियोसिंग अदु फादुना पुथोकपिदब तारगदि एखोय सिदगी हेनबा एखोय तोंगान तोंगानबा निबामदा लैबा सेसोसिंगा एखोय पुनसलगा एखोय मखाताबा खोंजंसिंग चंगसिनबसु सेम साबा लोजरे मरमदुना हारिबा बोम पोखाइबगी थौदोगदा चेनरिबा एखोय कल्प्रिटसिंग अथुबा मतमदा मरी लेनबा अथॉरिटीसिंग लेना मणिपुर लेंगांगना पुथोकपियु हाइबा वाफमसिसु थमजे ngasi toten shutdown ta asibu sawgatpa oina borobekra sub division da asige khunsa sangna phungdorokpada ngasi toten shutdown ta asi aikoi borobreka sub division da leidaba singnasu mapung phana sawale mapung matung tarakpada khongjang kya da su sawgakani hani su phungdokhe toten shutdown asna maram boreka jiripam district asida mausagi punsida chauna akaiba thokre टोटेन सदाउन असना मरम बोइरका लंबी सोरकता गाड़ी सिंग चनखिदे दुकान सिंग हंगनखिदे लंबी सोरकता मी क्या चनखिदे कैथेन सिंग कया फमनखिदे थोनिंग दबा थौदो सिंग थोक्तनबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना लंबी दंगाक सेली हौजक फावगे ओइनदि पामदबा थौदो सिंग थोपगे पाउ लेथ्री मणिपुर शांति पुरक्ट्रिंगैदा लोकसभा इलेक्शन पांथोप यानिंगदे रैली कैंपता इनमेट सिंह अथवा मतमदा मसा मसागे मयुमदा हल्ललो हाइदना कक्संग डिस्ट्रिक्ट के हियांगलाम वाबगाई लंखाई कैथेलदा रैली कैंप की इनमेट सिंह अमदे कैथेंदा असगे अकोइबदा लैबा खुलसिंगी नुपी सिंगना खोंजंग संग सिंख्रे खोंजंग अदो वाबगाई यांगबी हाई स्कूलदा हांगबा रैली कैंपता लैबी इनमेट सिंह अमदे येलो मे कनबा लोबे हियांगलाम वाबगाई कैरेक खोइदुमना पुन्ना सन्दना पांथोकपने खोंजंग अदुदा शांति पुरक्ट्रिंगैदा इलेक्शन पांथोकप यानिंगदे इंडिया अमदे मणिपुर लेंगाके थवंग यानिंगदे इनमे संग मयुमदा हनबा फंगनबियु हाइबा प्लेकार्ड सिजनखे ngasiगे खोंजंग अदुगा मरि लैनना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के नापतगे लांजनरक्तुना यांगबी हाई स्कूल के रैली कैंप लैबा नोमाइथेंब रेबिका कोबी अमना ममंग सही के मेगे तांका होमदगे कुकी सिंगना हौदुना चथरगलिबा लांट असि हौजकसो लोइशनबा ngamdribane अदुबो लांट असिना हकथेंगनबा चैथेंग फंगद्रिबा मियोइसिंगना हौजिक असि लांट लोइरबा अमकमना लोकसभा इलेक्शन दा माइ ओनसलपा असि यानिंगदे लोइनना लेंगांगनासु मणिपुर असे महौसागमना शांति पुरक्पा ngamlaba अमकमना मखोई मखोई पार्टी ना पुथोपा कैंडिडेट अदुना इलेक्शन दा माइ पाहोंगनबा होनबरोमदा ओइना माइ ओनसलपा से यानिंगदे असिगुम्बा लांटा मरक्ता पांथोकलेबा इलेक्शन असे इनवेटा अमदे माइके असुमगे मियामना यानिंगदे मरमसिना मिखल असिदा इनमे सिंग भोट थादनिंगदे फिबम असे खंगना लेंगांगना थुबम मतमदा स्टेट असिदा शांति पुरक्तुना इनमे सिंग मसा मसागे मयमदा हनबा यहनबियो हाइखे लाइरिक लाइसु तंबा फंगदबा सिगुम्बा मरक्सिदा इलेक्शन सिलकपसिना मरम ओइरगा खोइना इंडिया गवर्नमेंट मणिपुरदा लैरिबा प्रजा आइखोइबु थवoi उसिते हाइना खनबसे मसाना ताबनी अखोइ वोट पामदे अखोइ इलेक्शन पामदे अथुबा मतमदा अखोइ की चरांगनबा से फहनबिदुना शांति हंजन हनबियु अथुबा मतमदा आइना हाइजरी लोकसभा इलेक्शन तौद्रिंगाई इंडिया गवर्नमेंट अमदि मणिपुर लेंगांगना वखल खरा खंथदुना रैली कैंपता लैरिबा मियोइसिंबो मयुमयमदा हंजनबा यानबा सिनबिरमलबदि इलेक्शन तौबदा हेना पामजरमगनी हाइना ऑल मणिपुर मैतै पांगांग क्लब ऑर्गेनाइजेशन अम्पाकोगी प्रेसिडेंट युमखाइबम हायातु रहमान फोंदोखरे वाफम सिंगासी ऑल मणिपुर मैतै पांगांग क्लब ऑर्गेनाइजेशन अम्पाको अमदे पांगल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन PSO मणिपुर सिंटुना कुमाथोई शुबा इफ्तार पार्टी के
Thoram ama golapti mayai lekai community hall da pangthokiba thorampa aduga mari lena na phondokibani. Tharamaduda All Manipur Maite Pangang Club Organization Ampakoge President Yungkhai Bamba Hayatul Rahman Pangal Student Organization PSO Manipurge President Parit Bogimayum All Manipur United Club Organization Amukoge President Phaidujam Nandoluang Amukoge Advisor Yangso Song Koirenka Amadi Imam Maulana Narsi Huchensu Sarugyake Hayatul Rahman Makataraduna Manipur Tokiba Jahigi Megi Tanka Omdagi Tokliba Landa Asina Micham Miamba Karamba Mayonda Lady Haiba Kangbangam Dringai Chadakasida Lok Sabha election Pangtokani Haituna Honadi Adubo Lanta Asagi Chaiting Panglaba Mayumakai Mainatumna Chakraba Miyagana Relic Camda Changjapam Loduna Lady Ba Asigi Awabati Kangvidana Haibadi Allah di mafamda Laibak Thibani Democracy Sibu Aikoina Ikai Kumnai Adubo Manipur Togliba Lanta Asina Awabataraba Muyushingi Kanbidana election Tobadi Pamde Haina Supungdoki ngasi ase ampa ko amadi PSO na pun jaraga lamdam chida laiba iprop ijati oiba punna hingmin naiba punna chaukat min nagani punna hingmin nagani punna wamin nagani haidana thodang lomin nariba irei chak khudimakta shanti lakko oresnu haidana ngasi gi iftar sina miyam da pijaba message ni haiwa wafamsi matang sida tension dare Mamang Sahigi Begi Tanka Homdage Horakiba Tataramatu Suraba Lanta Asi Lodriba Hawa Tawan District Manung Jaliba Nongpok Sengmai Sikong Kunau Okong Sangi Marapai Bisingna Handaki Lok Sabaki Mikanda Sarugyara Roihana Warem Nakre India Lengaki Kuneke Lanta Lucian Riba Pauba Ekoi Mikalda Sarugyaroi Haiduna Ngarang ke irai numike numidangda nongpok sengmai shikong kuno okong sange marapai bisingna magi kulsingda wakan mipam phangke wakan mipam singka aduda sarugya kiba marapai bisingna handak pangthok kadariba taranipan suba lok sabage mekhanda sarugya ri haibagi maram sing thamnake marapai bisingka aduna haikibada thatara mathoi helaba lanta asana marambo oidaga jingkhong jingyada Lejaba Equity, Nasipa Watum Sapang Kangtana Ledagli. Miokia Amagi Mayum Makai Mai Takiduna, Relicam Singda Linari, Lana Sida, Tawai Mankiba, Maitegi, Masinka Asi, Jani Halabani, Kuntraromna, Masatiba Kangdri, Lana Asi, Loidri, Ekoi, Potaba Pangdri, Asagumba, Wabakiana, Big Thana, Ladyba, Manipurda, Mikal Dogani, Hibasi, Citizen to Amawana Yaning Day. Awabatariba Miyampa Asida, Solidarity Woodbow Oina, Ekoi, Mikal Asida Sarugyaroi, Lanasi Lodriba, Powa Ekoi, India Gi, Mikal Sarugyaroi. Yapam Sutok de Haiba, Wapam Sing, Tamnaki. Zayba Quidi, Aduna, quite what is where you're in India Quidi. She hired a matang. A Quidi. Ababa Kunai Ama Purana Bahona Bada Anoba Achamba Mikhalge Kanglona Ama Purapa Matautai Haina Manipur Youth League Mayolge President Assam Prince Napondo Kray Ngasi Lamfel Maite Church Manata Leba Mayolge Opesta Pangtopa Paugi Mipamba Amadam Hana Hai Achumba Asengba Mikhal Kanglonta Ama Purakna Bahona Bada Miamna Taugadaba Amadi Tauroidaba Sengi Yauba Mikhal Kanglond Jumthong Naba Mayolna Miam da Pijaba Pauzel Haina Mington Ba Pamphlet Ama Mayolna Miam da Yentolagane Ajumba Mikhalge Kanglonge Makada Pangthokadariba Thaudang Singh Ge Manung Channa Mikhalda Bot Leiba Yon Batauroidabani Mikhal Mayada Pochai Amadi Shell Yenba ni Batauroidabani Nisha Pamba Naha Halda Drug Yenba Amadi Yu Pithaktuna Bota Kopagi Thong Tobi Yaroi Election Officer Amadi Azin Singh Kihanduna EBM Sandok Sadopagi Thong Tobi Yaroi Haibane Chingba Warol Kaya Pamphlet Aside Yauri Apaba Makalge Politics Amana Apaba Lengak Semtuna Apaba Kunaye Ama Ohenba Ngamgani Marama Asina Kunai Amagi Himai Chumbada Politiske
अचौबा थौदांग याउरी अमदि मयोलना पांथोकलक्लिबा मास कैंपेन असे मखाताना मियांगा लेप्तना चथकीगनि फोंदोखे विदा नसाई कोई पंजाबी बादुंग लबा अफाबा मसक फजबा दुंग लबा आइडल पॉलिटिक्स अफो निखल अफो वोट अमा अनोब लांगोन की वोट अमा अखोई मियामना पुरमिना सिम दु होना मिनस पुरना होना मिनस हाबदो मसिगी मीडिया की सिनोक्सिन थमजगे अमदी हाइबा सिंग असिदा लेबाक मियामना सु कोऑपरेट तबियु अमदी अखोई तोखाई तोखाइबा स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग अमदी लेबाक मियाम ग लोइना अवेयरनेस कैंपेन पाक्सना सथरपदा मियाम सु कोऑपरेट तबियु अमदी अखोई पुन्ना हाइबा सिंग असे तोमिनरोइस अमदी मसिगी चपचाबा अखोईगी वारे लोमिनस हाबदो मसी थमजगे अदुगा हाइबा लाकदरिबा एप्रिल तांग 18 के हौदोना तांकक अनि थोंना खाइदोक्तोना पांगथोकदरिबा लोकसभा मेखलदा लंबा तौनगदरिबा इनर सीट कैंडिडेट तरुकना नॉमिनेशन फाइल तौख्रबा मतुंग असे मिरेप से लौथोपगे अरोइबा नुमेट फावदा मिरेप अमतना मिरेप चे लौथोकेद्रे हाइना इम्फाल वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थोक्सम किरंग कुमाना फोंदोक्रे किरंग कुमाना मखातारदुना हाई मिखल असेदा पुना कैंडिडेट तरुकना मखोई मखोई के पार्टी दा अकनबा मोंदा लंबा थेंगदरी मिखल थेंगदबा मिरेप सिंह अदुदी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी दा अंगमसा बेमोल अकोइजम भारतीय जनता पार्टी दा थौनाजम बसंत कुमार आरपीआई अथवालेगे महेश्वर थौनाजम इंडिपेंडेंस कैंडिडेट मोरंगथेम तोमतोम सना राजकुमार सोमरेंद्र एलाइस काइको अमदे हौरुंबम शरद सिंह ने सेरियल नंबर 1 अमदे 2 दा एएनसी अमदे बीजेपी की कैंडिडेट अनिना लेगने अमदे लेमहोरिबा कैंडिडेट सिंह सेरियल नंबर 4 दगे 6 फाउबदा लेगने हाने सुफोंदोखे केम तोम सना नोंसाबा मंगा सुबा कैंडिडेट ओइगदब सी राजकुमार सोमेंद्र सिंह एलाइस काइको तरुक सूबा हमारे अरोइबा कैंडिडेट इंडिपेंडेंट की ओइगदब सी हौरुंबम शरद सिंह हाइरिबा कैंडिडेट सिंह सी मसा के सिंबल हाइडी फाइनलाइज लोई तौरे अदुना बैलेट पेपर नंबगी अपाई माई प्रोसेस संगहनग्रानी हुजिकती National Mental Health Program Manipur Amadi Directorate of Health Services Manipur की मियांग मखादा पुरंपा थवन थबा लेकाई दलेबा Manipur Youth Cultural Organization Maikona Punna खुसमना सिंधुना मेंटल हेल्थ के मतंगदा स्टेट प्ले चनबा हौक्रे मणिपुर के तंपा के डिस्ट्रिक्ट मंगादा हंगदोकलेबा रैली कैंप सिंगदा लेरिबा इनमेट सिंगबो अगे अखंग पोकपदगी थोलकपा याबा वखलगे अनाबा सिंगना थोहलकपा याबा सिंग यावना एवारनेस पिगदौरे ngasi ahanbage oina akampadu rally camp ta Manipur State Mental Health Authority gi CEO Dr. Khangibam Robindra Singh amade National Mental Health Program Manipur ki State Nodal Officer Dr. Ev Ranita Devina Haudoke Haukiba chahi gi megi tangka ohum dage hauduna Manipur da hauzik toliba Chahi Fazalakadariba Iranka Asedalanzanatuna Rally Camp Singda Changapam Lodiba Mui Shingbo Masa Masagi Hanagi Lepam Singda Handuna Tangdu Laitana Leba Pangdri Pauba Lakadariba Taranipan Suba Lok Sabha election Pangtopigano Haina Lanzanaratuna Winam Higher Secondary School Rally Camp da Changjapam Lodibi George Sampur Tingang Pai Dege Brukham Bump Lauren Tumbina Pamisinga Unaba Amada Pondoragle Maana makata ki bada thoglebe iranga se hana warushent purangnaba rally camp singda ladiba internally displaced persons singka asigi chapsaba tagdulaitaba ponsi hana hanjalangnaba honabiu madamduda harauna thoraktuna bot thajagage irang loidri pawba bot thadaba pamde haiki Tay haibai wani tangdu laitaba phangbana te akoi ahing tangkhai tumde Saba mace tumba mace ni koin haujik lai dise sigi manung jida irang na sukkalaba matam jida haujik nongmai kapte haiba khaktani maramdi mo nongmai kapa horaga koina ngapthokpa khaktani adugi manung jida mona nongmai kapte irang ne haiba dudi irang nem de jingkhong jingya da irang loina lairi aduna ayamba matam da haujik haining badi haujik tawdi be bot se yaning de seng na haraga akoi hanagi mafam duda hanjal halakanda tangdu laitaba phanga akanda akoi bot si saru yajage na Indian National Congress के General Secretary Dr. Charan Das na thamkiba waphampa ama social media da bareta oirakliba ase tasengna laibak thibani mahangna
ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯍꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ MP ꯂꯦꯞꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯩꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ Peace and Development Coordinating Committeeꯒꯤ President Laima Pokpamsoina ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifama amada wafama ase phongdokladuna join hai Manipur da thoklebai irangka asina miyoi kaya ama awa na nangle masi kokna ba haiduna tongan tongamba maikai kaya dige peace lakna na ba honoringai cheraga sida national leader amana asuguma wafamba ama phongdorakpa haibasi tasengna laibak thibani thokleba lanta asege wafam ningthina khanglaba matungda na khantharaga haiheningi Mangna thamkiba wafam ase lamdam asege CSO singna kumna naina haningbage apamba phongdarladuna Congress Party amade BM gidamak handake MP Mikhal gidamak ta thoklagliba singna party ge thedana kumna nainaduna miyamna chaman mariba ase kohanaba wat pham thamlakle da atai party nga tawnabana amani aduga Tha tara yok salaklaba taraba tu changlaklaba sigumlaba yamna community ani gi misi mina gi miram mikam mirau ko na thallaba adumlaba iramda Manipur asigi situation ase masi khangbi bidabagi mongda political game oina changslakba rajniti sanarakanda community amagi adumlaba bodi khongjaba lawba manbagi mongda community Chayi Kudingi Chataduna Lakpa Universal Friendship Organization is sponsored Tauba the 5-day culture and holiday base camp 25th March 2024 Lamtagi Thanin Ningthokapa Nimitage Horaga 29 March 2024 Lamtagi Taramapani Panba Iranimita All Manipur Battalion General Headquarter Jingningkok Imphal East Lucian Bagi Tharampang Thokre Tharampa Aduda Leisangtam Susindro Honorable Minister Kafe and PD Dr. Kaisam Baker Chandra, Professor Scholar in Social Science, State and National Awardina, Chief Guest Amadi President Oikiba Loinana, Guest of Honor Singda Kwairapampa Iboyaima, National and International Awardee, Honorable Member Bar Council of Manipur and the Chairman Dedicated Legal Services Council Manipur. Colonel Lystrom Lokendo, Retired Tensubam Ratan ex Jila Parishad, Telo Chana, Saijang Jila Parishad Imphal East na Sadugya Kibagaloinana Organization Asigi Secretary General Y Mairaba Home Secretary L Loyumba Finance Secretary L Tyrant General Secretary Singh Battalion Commander Singh Amadi UFO ke Member Singh Amadi Chinungko ke Miam Singh na Punna Sadugya Minatuna Jinglem na Thoke National People's Party Manipur Unit ke Working President Ama Oina Amadi NPP ke tiketa Mikhal Thengnaduna 27 Moirang Assembly Constituency dege Karaktuna Prajage Mihota Ama Oina Masana Daita Masakhangna NDA ke partner Amasu Oiriba NPP ke Lopham Thopa Thodang Punamang National President Sangmagi Makada Party ke interest ke collective interest Oiribasu Daitangang Chali Maram Sina India Today ge report Amakhakta BJP Manipur ge office BJP MLA Mayamga Punna Pamimna Baga Marilainana Irakpa political principal Yaudaba Manba captioned Aduna Aronba Natraga Apongba speculation Sagatpa Thoina Maram Chade Haina Pundarakle National People's Party Manipur Unit ke Working President Ama Oina Amadi NPP ki tiketa 27 Marang Assembly Constituency dagi Karakpa Prajagi Mihut Ama Oina Ai Isana Daitama Sakhangna NDA ki partner Amasu Oiniba NPP ki Lopam Thokotaulang Punamak National President Sidik Onang Sangmaji ki Makhada Lanai Warbasu Party ki collective interest Warbasu Daitangakna Satlaga Lagli Greater Noida da Handa Pangthokiba Suba Sub Junior Boys National Boxing Championship 2024 da kilogram 52 55 ke
Kanglukta lupagi medal fanglakhraba karung Albertson kombo haraute yamna opage tharamba mangase pangthokre. Kaksing manakta leba Mantak Village Community Hall United Brothers Sporting Association upsam mana mantak ne sinduna pangthokiba tharampa adugi Wahodo piraduna upsage President Mohan Chao Komna Hai Tongan Masanada Mantakul Asigi Mio Kya Thokre. Purbonda Upsam Mantagna Sishimit Amati State Lekada Sarugya Kre. Boxing gi Lampa Asidade Karung Albertson Komna Kul Asida Ahanba Oina Medal Lauduna Mengset Purapa Hanba Sanaro Ore. Maki Punsida Hena Mai Pakpa Puraktuna Kul Asigi Amadi State Asigi Kaltanatana Lebaka Mingset kaya ama purapa ngamna baye 1,000 people oina kul asana karungka Albertson kombo oksabage achoba tharampa ase pangtokpane phongdoke ngasigi tharampa aduda mantakul ke village sep yauna village authority ki mihut sing lutingba sing kyana sarugya kiba tharamatu da karung Albertson komge maphamda kudal pot sing piduna pungning thokat pagal loinana tungda hena mingchat purakpa oirasano haina ye 1,000 pk Mary Comp Academy da housing training fangduna leba karunga Albertson kom mantak kunai awang laikai dege karunga sanatombage machanepane Thasige hoki batang kundike kunithoi phawba Uttar Pradesh ta pangthokiba artistic gymnastic national championship da sarugya ruba yauna medal fanglakhraba singka amadi tha simake tang kunithoi dege kunmari phawba Jammu and Kashmir da pangthokiba aerobic gymnastic national championship ta sarugya ruba yauna medal fanglakhraba sing taramna okre All Manipur Gymnastic Association is induna Kuman Lampake Indoor Stadium da pangthokpa taramna okpa Tharampa aduda All Manipur Gymnastic Association ke President L. Tiken, Vice President MP Inausa, Secretary Y. Bonina, Maru Oiba, Mu Shinku Aina Sarugya Ke. Hariba Championship Asi Ani Anida Aerobic Masanada Mioi Nipand Saruga Yabaki Manungda Mioi Daruk Medal Laurake. Artistic Masanada Silver Mari Laurakibini. All Manipur United Clubs Organization Amokoge Mieng Makada Imphal East District United Club Organization to Idukona Sinduna Imphal East District Mapampa Chalo Central High School Amazing Nongada Kameng Kunzauge Bikomva High School Grounda Mass Anti-Rabies Vaccination Program Mapang Thokre Program Asi Udikoga Chaminariba Chalo Development Committee Amasung ELC New Kona Maru Aiba Todang Laupiki. Ngasigi program asida District Veterinary Imphal East Porampake Dr. Amadi Stab Singh Mathang Sena Dr. Ibamsa Veterinary Officer Veterinary Attendant and Robindro Dijamala Romand Premlata Subakantana Changlauda Dr. Bimol Veterinary Officer Veterinary Attendant Nilakanta Tomba Ibomcha Manimohona Sarugya Ke Amukogi Executive Member T. Duja President Iduko Chalo Development Committee Ki President M. Sana Hongba General Secretary Shidishi Waishanta M. Manitoiba Secretary Publicity CDC Naubi Joint Secretary CDC Kameng Khunzauda New Koge President K.I.S. Orendro K. Pala Member L. Sanjoy EUCG A. Bare M. Chubasandra T.H. Boinauna Saruyaki Manipur Drivers Association MDA na driver singna awa ana tarakpa amadi lekhidrabada driver singe ibang manungi lehuriba singna mating pangduna lakli masige sarukama oina association asina samurau awang laikai dege lekhidraba driver surokhai bam babuge lehuribi machanupi surokhai bam rebika da tha khudingi piduna lakpa selge tengbang ase khusana krai driver babuge loina bishu atopa amada yum pangkhibadage Mabokal loinana phibam soklaba yum amada wana leiribani
Panbayabade driver Babu Haukiba Kumsa Lisangani Taratreki Apringi Tang Taratreta Impulsiri Lambigi Sinam Kunda Gari Kamduna Sak Thonglingaida Sakangdaba Singna Nongmaina Kaptuna Hatkibani Tagdo Aduga Mari Lainana MDA na Mari Lainaba Singda Mihata Aduda Generable Sing Pabina Batak Sinduna Lakibani Ngasi Mating Pangba Aduga Mari Lainana Manipur Drivers Association Ge Assistant Secretary Ke Ais Sangicharanna Pongdorakpada driver singna awa ana tarakpa amadi asi ana Europa matamda association asina angamba mateng pangnaba semsaduna ledi driver singka amadi imang manunggi miyoi so association da matamgi paupi biro laikhidraba driver babuge housing laihoriba machanupida housing pangliba asige mathakta mahaki lairik laishu tambada Mateng ko oina ba tuition fee show association asina kanaduna pinaba honaragani miyamna so association da asina driver singe amadi makoigi imung manungi yaifana ba lokhalakpa mateng singda mateng pangbi haiki pau tengbang lop manipurna tha ahum khudenge pangtukna lakhiba miyoibege punsi kanbada thautang yaba oina bage Thauram ngasisu regular voluntary blood donors group Humanity for Society ga khusamna duna porampata laiba Zanens blood center da nomagi oiba voluntary blood donation pangthokre ngasi pangthoki ba voluntary blood donation camp adu da punna voluntary blood donor contract rungna EPK ba aduga mari lenana pau tengpang glob Manipur ge joint secretary Sinhant Prokhambamna Miyoi bana hingbada ase khwaidike maru aiba ama oi ege award par lebana maramba oiraga ana layang bada thengnariba khudung sadaba seng kharada oirabasu menkha pangamna ba panamda pau tengbang glob manipurna tha khudingi bagi makha satharakpo aina ngase so voluntary blood donor singa khusamnaraga bani haiki Morigi Premnagar 1 number 4 dagi Lansin Naraklaga Mayang Infant Charoibungda Hangba Relicamta Lairam Laga Kangautana Masage Anaba Amana Marambo Oiraga Hidamp Ibe Magi Lana Thauramp Ngasi Relicamta Pangtokre Laikidrabagi Lana Thauramgi Thaurampa Ado Pambaina Luchingba UN Alepki HRD Department Assistant Secretary Ningtamba Relic Camp Committee, Maite Council More, Mayang Infalge Club Amadi, Mara Paibi Shingna, Matotaba Polam Singh, Potok Duna Pangtokibani. Lunana Lakehidrabi Ibe Magi, Mangani Lehundagi, Ngasi Lana Tharam Pauda, Miamna, Pirakiba Tongan Tongamba, Selge Mating Sinka Adusu, Lakehidabigi, Tamlamba, Machanupa Amati, Machanupigi Mingda, Relic Camp Committee, Mayang Infant Club Amadi Marapai Bishingna Post Office Day account ama hangduna fixed deposit tawrakani hairi Amaramda Laikhidrabi Ibe Magi Leheuriba Machanupa others Changangai Chekonda Leiba Gitanjali Automobile Ge proprietor Oinam Open Jinna Mahake Company de Thamduna Punchi Lambi Ama Sembiragani Haina Open Jinna Pungdoragle President Draupadi Murmu na lebaka sige highest civilian award Bharatna Sangnaraba Miyoi Mangada Pikre Makoi Atudiki Hanagi Prime Minister Ani PV Narasimha Rao amasung Chaudhary Charan Singh Agriculture Scientist MS Swaminathan Bihar ge Hanagi Tamba Anirak Chief Minister Orangkraba Laikhidraba Kamporni Thakur amasung BJP veteran LK Advani ni Rashtrapati Bhavan na pangtopa tharampa amada President Draupadi Murmu na PV Narasimha Rao ki Machanipa PVV Prabhakar Rao na apokpagi Mahosinduna Award lauki. Charan Singh award na Masunipa Jayan Chaudhary na amadi Laikhidraba Karpori Thakur ge na Machanipa Ramnath Thakur na lauki. Scientist Swaminathan Gina Machanipi Nitya Rana Lauki LK Advani Gidi Hayang President Draupadi Murmu na Mayumde Chatuna Award Khusinagani Hairi Bharat Ratna Piduna Ikai Khumna Krabasingbo Prime Minister Narendra Modi na Thagapa Phongdoki
Laikhidraba Corporate Thakur lisang machamapan humbudra dagi lisang machamapan humbudra mathoigi Jun Fawa amadi lisang machamapan humbudra tareki Jun nagi lisang machamapan humbudra mapan gi April Fawa Bihar gi Chief Minister orangki Mahapu Jananayak Miyam gi hero haidaga hena khangnei Hausak sanabigi pauda NISPG Limited Lokta Power Station ge sponsorship makada All Moirang Football Association Amopa Moirang Sinduna Chathariba First Chief Minister 14 Loktak Trophy 2023-24 ge Fine India Changba Ahanba Team SEU Sagolpanna Oikre Ngachi Chengai Lapakta Sanakhiba Ahanba Semi-Final Match da SEU Sagolpanna Trau Kwakaitel Pansan Home Sinoda Thoiduna SU Sagolban tournament asige hanwa final changbang oikibani SU gi pansan singdu jersey number 12 S Subhasna match ke minute taramapan jersey number 8 Langambana minute kuntrani panta amadi jersey number 9 Sadanandana minute nipumanga da chankibani tournament asige anisuba semi final match hayeng ground asimaktada Amofa amadi YSWA anigi marakta sanaragani Hauzik aroibada maroiba pau amone pizari The Trained Nurses Association of India TNAI Manipur State Branch ke ahanba annual conference pangthokre Lok Sabha election pangthokpa yaningte haibage wakat khongjang sing junction kre Mental health gi matangda state place sanaba hokre loinana sangnaraba myoi mangada President Dorpati Murmuna Bharatna khusanabagi tharam pangthokre Imes paudam ngasegide matang asida loichare meng tabiri besangbo amuka handa khurumjai